taba kuna followers ku qaran runay smart tiktok te marka soo dhawaada. I love you guys so much. Video na qisal si meel dheerna la gaarsiiyo share gareeya insha Allah ta'ala. Harta ana makeup ku mariyo lagu dhaana waqti maysin dalaan man hani. I have a lot to do. I'm ready to show it. مرة راح يشوز عوضة makeup full مثل like natural look عمل. No cannot do full glam. Full glam is for rare body. Are you a rare body? Yeah, I thought so. Oh, I'm like I'm going somewhere. I have planned. Oh, it's okay. Aku سمعنا دم makeup full glam سمعنا لكن I'll do a natural look. You know, like no makeup look. Aku سمعنا ديار سمعها. Okay. It's okay ya. Willy حتى والله سمعنا كنا دم. ماشي ويلي كبر بميك اب kalau maring keradek mah. Mah kalau sudah. Yeah. I don't think I have your shades. You're way too light for my shades, but we will make it work. Yeah. Okay. Yeah, girl. Waxaan ku mariyo fiiri. Yeah, waxaan ku mariyo fiiri. First, I'm going to start with this primer. It will make your skin hydrate, it'll make it glow, you know, absorb all that makeup. So primer laan ko sama ya. Ano sa primer makakadiga? Okay. You want the primer? Yeah. Kau harap primer ka gantang sa uso na. Hindi mo dyan sa kumar na ya. Yeah, I think you're good now. So patient guys kan. Yeah. Primer kuku udah mah. Primer ku aku karena sa foundation. Ada makeup boleh kamu bersuca? Oh yeah, I don't think so. Do you even know what makeup is? You asking for it? Aku na foundation kan? هذا شير كي معها حاجة كمان عليها سعدايسي لكن natural شير كي إنه كان نقدر لو you are like me هذا هيد مرين no أنا أفارها وحبيبي ممكن حرت السماء بقى I'm just reminding you girl like you are not light skin مرين أنا ساين بس بوجيني whatever makeup aku meresuk. Dan brush kan aku marna foundation ko. What do you mean wasakh maaha. It's just that أنا أكون مرتضية أنا أقول سويسة نقول مرنا first of all هنداد أكون روعين أكبره ميك اب كم مرسمايا foundation كر بتلقى شوطة ماشي أنا لقى شوطة بعدين كعنتا دايركت الوجه كلا قمريا دايركت الوجه كلا قمريا متقنية رنتس هاي ما دا أقول الميك اب كتقنا أوكي sit still سيبان فرس دول indhaha hoostooda waxaan ku marnaa concealer soo foundation xagga aan marnaa indhaha iga turtaa
chemical. What are you talking about? Marku soo dhawaanine geesaankan marnay istajiadi. Anima ku imaada Soomaali marka bii mari. And then what? Bear with me. Idil qaado. Wajigaaga aad u weyn yahay makeup-kii way wada qaatay. It's taking a lot of it's taking a lot of foundation. Yeah. Laakiin sadib ma lahan ka samayn karnaa. Foundation kaya ka dhamaysay. Waxaa ku xiga concealer. Labadan concealer. Midan cad. Iyo midan madow. Mid karba. Adeeg. Waad isku qadaraa labadaba, I think. Kula taadi. What do you think? Soma isku qadara labadaba isku qadara labada suka stage and void collection wing and also tanakor marang avoid ka yang masuk lo akal so apa pena naftada ka wasuusaysa idib malid naftada waa ka caraf badan malaha so naftada ka wasuusay ما بلن كرينا طعمها هذا طعمها كوسوسة ميك صافير صوت قيم سيكو وسوسة مركا إذا بمليت سوق setting powder yaran meelay concealer ka qaama mara setting powder ma ka taqaana ma ka setting powder ilaahay bas ka abuurtay Allah isbajayad ut waliga ma ka mamrasta ma ta kor ayda ma it's just the truth. Sunday. Yes. Yang latihan. Tapi gue kan maskara tanggalan ya
now. Nakul. Matakana. Ilang ay natakana. Sup. Ada kuang goreng. Sup. Stitch. Adiar. Yeah. Next thing. Kumat na eyeliner. Eyeliner malah. Lakar. Sakal tanawan. Nakakalarik. Nakakalit. Sakal deh. Yang nakalor ta. Ambil ko yung eyeshadow. Eyeshadow. Una merda. It has so many different colors. Suka ko to. Look at that. May sakura man yung corazon ha. Ay na. Kalag karta. Brown harta. Maya red ako merah. Kalag kan. Corazon ha. Kasang ko merah. Franco ko merah. Farega may kaban. Wala ba makaban? Wala ba nakafarega? Labis sa kan mamarmada ka. Wala ba sa kan mamarmada ka? Suk. Tukalan ako ko tara. Kelas kan. Kuray sama. Ada. Ya. Akan mertang. Lalal. Mertit suk. Lalal berbi may akalan ko tara. Ano sa mga berbi ka? Stitch. Ani ka mas ka talo yang. Kasayo ko din. Ya. Ito ay tabi. Lips ka kulay karena with this brown. Nanti aku merah lipstick ko. Lipstick aku kulay karena liner karena sedang alam. Brown lip liner. Ada lipstick aku merah. What do you think? Biar sama. Yes. Sukses juga. Barwat. Mana ya kan setel lipstick. Kaya tayo ng kumari. Kan parang kamarta. Pero parang lip gloss. Brown. Harus ko ceritakan. Adi pa makakalataan. You don't even know what I'm saying. Matin marun ka. And this one finally red. Kerta. Nada. You cannot decide. Met ko anso an mer karas na kaya. Kailan? Met katorong. Met torong. Once ko kada tare berkata torong kan amaya kalas. Alam pa fano ikanu. Kis kanu hamar na red. Enta na maroon, enta na brown. Ay kalan sawe kan. Do I give up? Yeah, I don't give anything. Brown ka ko pala ba?
meeshan balko heerka halaaga ku hagaajina foundationka. maxaa karaadi blender waa wasakha maxaa karaadi istijaadi ana meeshan ka tali okay waxaan rabaan samayno spray bisa aku ya mana mai marta kuntu waa mai ma samayn meeshan maas I don't care gabar wala isku qabo waa iga badsaa kama badan listaji aku pakai makeup kan diaron marka saxaabay meesha waa inoo video dambe insha Allah. I love you guys so much. Bye bye bye. Video naqsa la siiyo comment like share subscribe TikTok tana iga soo follow karisana ilaa binayo qoran Runay ASMR